Kuva na kera umuto yubahaga umukuru bityo sosiyete ikaba mu mudendezo. Ibyo nibyo byashinze umuzi muri polisi y'u Rwanda bityo bakarorero ku isi hose. Ni nayo mpamvu muri iyi video ngiye kukubwira amapeti y'abapolisi b'u Rwanda kuva ku muto kugera ku mukuru kuruta abandi. Nge mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel tuguhaye ikaze. Ukore subscribe ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ntizikagucike. Reka dutangire. Reka duhere ku byiciro by'amapeti y'abapolisi kugira ngo nituza kugenda tuvuga buri peti umenye icyiciro riherereyemo. Amapeti y'abapolisi buri yagabanyije mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere kibarizwamo abapolisi bato, icyiciro cya kabiri kikabarizwamo abofisiye bato, icyiciro cya gatatu kikabarizwamo abofisiye bakuru, ndetse n'icyiciro cya kane kibarizwamo abakomiseri. Ibyo byiciro bine nibyo bigabanyijemo ariya mapeti yose mubona abapolisi bambara. Noneho reka turebe buri cyiciro duhereye ku cyiciro gito tujya ku kinini. Reka duhere ku cyiciro cya mbere kibarizwamo abapolisi bato. Muri iki cyiciro cya mbere kibarizwamo abapolisi bato habarizwamo amaranka agera muri 5. Iranka rya mbere riri muri iki cyiciro ryitwa PC cyangwa se Police Constable. Iri ranka rihabwa umuntu uwo ari we wese urangije amasomo yibanze mu karere ka Rwamagana mu ishuri rya polisi rya Gishari. Iri ranka rirakomeye cyane kuko ritangwa na Minisitiri w'Intebe cyangwa na Minisitiri w'Umutekano. Rigahabwa umuntu wese warangije amasomo neza yujuje ibisabwa bimwemerera kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Reka dukomeze ku mwanya wa kabiri w'iranka umuntu akurikizaho yavuye kuri Police Constable. Iranka rya kabiri mu gipolisi cy'u Rwanda ryitwa Koporo. Rihabwa umupolisi ukoze imyaka 5 kugera kuri 7 yitwara neza agakora inshingano ze neza. Uzaribwirwa n'utuvi tubiri yambaye ku rutugu rwe rw'iburyo igihe yambaye uniform. Iranka rya gatatu mu gipolisi cy'u Rwanda ryitwa Sergeant. Rihabwa umupolisi nawe wakoze neza muri icyo gihe cy'imyaka 5 kugera kuri 7, rikarangwa n'utuvi 3 dushyirwa ku rutugu rw'iburyo rw'uwo mupolisi igihe yambaye uniform. Iranka rya kane mu gipolisi cy'u Rwanda ryitwa Senior Sergeant. Iri naryo ritangwa hagati y'imyaka 5 kugera kuri 7 y'umupolisi wakoze neza inshingano ze muri iyo myaka. Kurimenya uzaribwirwa n'utuvi 3 ndetse n'agakaro gashyirwa hejuru y'utwo tuvi. Umupolisi uryemerewe cyangwa ugejeje igihe cyo kuryambara aryambara iburyo bw'urutugu rwe rw'uniform. Naho iranka rya gatanu mu gipolisi cy'u Rwanda ryitwa Chief Sergeant. Nuribona uzaribwirwa no kubona ikirangantego cya polisi umuntu acyambaye ku rutugu rwe rw'iburyo. Iri ryambarwa hagati y'imyaka 5 kugera kuri 7 uvuye kuri Senior Sergeant. Iri ni iranka rya nyuma umuntu yambara risoza icyiciro cy'abapolisi batoya. Reka dukomeze tureba icyiciro cy'abofisiye bato aricyo cya kabiri muri polisi y'u Rwanda. Muri iki cyiciro cya kabiri cy'amapeti abarizwa muri polisi y'u Rwanda habarizwamo amapeti 3 yonyine. Nkuko natangiye mbibabwira, iki cyiciro cyitwa abofisiye bato. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro ari naryo rya 6 muri rusange muri polisi ryitwa AIP. AIP mu magambo arambuye bivuga Assistant Inspector of Police. Iri peti rihabwa umuntu wese urangije amasomo yo ku cyiciro cyisumbuye cyangwa se w'umurisansiye usoje icyo bita kadete.
Ipeti rya kabiri muri iki cyiciro ari naryo rya karindwi muri polisi y'u Rwanda ryitwa IP cyangwa se Inspector of Police. Ipeti rya gatatu muri iki cyiciro ryitwa CIP cyangwa se Chief Inspector of Police. Icyiciro gikurikira mu mapeti abapolisi b'u Rwanda bambara cyitwa icy'abofisiye bakuru. Iki cyiciro nacyo kibarizwamo amapeti atatu yonyine. Ipeti rya mbere muri icyo cyiciro rikaba muri polisi y'u Rwanda ryitwa Superintendent of Police. Umuntu wambaye iri peti uzamubwirwa n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda yambaye ku ntugu zombi. Ipeti rikurikiraho muri iki cyiciro rikaba irya 9 muri polisi y'u Rwanda ryitwa Senior Superintendent of Police. Umuntu wambaye iri peti uzamubwirwa no kubona yambaye inyenyeri ndetse n'ikirangantego ku ntugu zombi. Naho ipeti rya gatatu muri iki cyiciro rikaba irya 10 muri polisi y'u Rwanda ryitwa Chief Superintendent of Police. Umuntu wambaye iri peti uzamubwirwa no kubona yambaye inyenyeri 2 ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ku ntugu ze zombi. Reka dukomeze tureba icyiciro gikurikiraho mu mapeti abapolisi b'u Rwanda bambara. Icyiciro gikurikiraho mu mapeti agize abapolisi b'u Rwanda cyitwa icy'abakomiseri. Iki cyiciro nacyo kibarizwamo amapeti agera muri 4. Ipeti rya mbere muri iki cyiciro ryitwa Assistant Commissioner of Police. Mu mpine uzakunda kumva abantu benshi bamwita ngo ni ACP. Umuntu wambaye iri peti uzamubwirwa n'uducumu 2 dusobekeranyije tuzengurutswe n'urugori. Hejuru y'urwo rugori hazaba hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Ikiyongera kuri iri peti umuntu urifite yambara icyo twebwe twita ibirokoroko. Bizaba biri muri forume y'ikibabi biri ku ikora ry'umuntu wambaye iri peti. Ipeti rya kabiri muri iki cyiciro rikaba irya 12 muri polisi y'u Rwanda ryitwa CP cyangwa se Commissioner of Police. Umuntu wambaye iri peti uzamubwirwa n'uducumu 2 dusobekeranyije tuzengurutswe n'urugori. Hakurikireho inyenyeri hejuru y'urwo rugori ndetse haheruka icyitwa ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Ikiyongereyeho uyu muntu azaba yambaye ibyo bita ibirokoroko. Ipeti rya gatatu muri iki cyiciro rikaba n'irya 13 muri polisi y'u Rwanda ryitwa Deputy Commissioner General of Police. Iri peti umuntu uryambaye uzamubwirwa n'ibi bikurikira. Uzamubona yambaye uducumu 2 dusobekeranyije tuzengurutswe n'urugori, hakurikireho inyenyeri 2 ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Ku ikora rye kandi haziyongeraho ibirokoroko. Mbibutsa ko ibi birokoroko bigenda bitandukana bitewe n'iranka umuntu afite. Ipeti rya 4 muri iki cyiciro rikaba n'irya nyuma muri polisi y'u Rwanda kuko nta rindi riri hejuru ryitwa CG cyangwa se Commissioner General of Police. Umuntu ufite iri peti uzamubwirwa n'uducumu 2 dusobekeranyije tuzengurutswe n'urugori, hakurikireho ikirangantego cya polisi ndetse hakurikireho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Haziyongeraho ibirokoroko ku ikora rye, hanyuma uyazaba ari CG of Police cyangwa se Commissioner General of Police. Iri ni ryo ranka rya nyuma muri polisi y'u Rwanda, urifite nta rindi abategereje. Aya ni amaranka agenerwa abapolisi b'u Rwanda yemewe n'amategeko. Muri iki cyegeranyo twareberaga hamwe amaranka abapolisi b'u Rwanda bambara, ibyiciro byayo ndetse n'ibirangantego byayo, igihe bamara kugira ngo bayambare ndetse n'uburyo bagenda barutanwa. Wakoze we twabanye muri iki kiganiro. Niba byagufashe gusobanukirwa neza amaranka polisi, iyi video isharinge bagenzi bawe. Nge mwabanye nitwa Gatari Fred. Reka dukomeze muri video itaha.
Bye bye, ndabakunda.